siyazibawela ukuthi umuntu angathi impilo iphelile kanti nokuba nokulungiswa nawusuka lapho bese kube nakho ukuthi impilo iyabuya iba yinto oyifunako. Kuphenywa bekuyaphenyisiswa ngesehlakalo sokubhubha kwabantwana abane ababhubhele esikolweni ekutholakele bona badle ichefu eTsakane eGauteng. Retirement funds have quite a bit to do to make sure they're aligned and ready for this new change, because it kind of ticks over from the 31st of August over to the 1st of September, and it's not like just on the tick of a second mark, all of it's done. Bayilinde ngamehlo abovu i-two-pot system, kodwa nengasuthi ezandleni ayizukufika msinyana ngendlela abantu abacabanga ngakhona. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa namhlanje ku-SABC 1. Lotshani, hlalelani eduze uzizibambe sisatshisa. Amapholisa weGauteng asaphenyisisa ukubhubha kwabantwana besikolo abane esifundeni esi. Abantwana abathathu abangabomuntu munye bagule basesikolweni eEverton Primary School eSebokeng, kanti wesine ngobekenza ugrade 8 eTsakane Secondary School. Ngokutsho komnyango wezefundo eGauteng, abafundi abathathu beEverton Primary bebenza ugrade 3, omunye u4 kanti omunye bekenza ugrade 5. Bagijinyiselwe emtholapilo okukulapho baphelele khona. Umphakathi uselubambo ngaphasi ngengozi le. Tabe re tshwara bohloko yena mama. Eish, re tshwara bohloko ke batho ba maka mama. Na re tsebe hore ntwe chef e ba ithotse kae. So nna ne ke prefer ngcono bana ba ska hlola ba kera tšhelete ba ne ba reke dishopong tsa until ho etswe investigation ho etsahalang. Abafundi ababhubhileko ekungorithabilile Mokhatla weminyaka eli-14 ubudala, umntanabo uMwekezi weminyaka eli-10 ubudala kunye nomza wakhe uTsepiso Tsotetsi weminyaka eli-9 ubudala basuke kwagogwabo ngomvulo ekuseni baya esikolweni kodwa khange babuye. Abaholi bomphakathi bathembisa ukusiza umndeni lo obethekileko. Ya ka lelapa ka masipala re ba refera as indigent, so but in terms of with an indigent funeral re bone re sa tlo khotsofatsa ba lelapa le setjhaba at large, because we then re qeteletse re batla undertaker etla khona go thusa ba lelapa so that those three children ba thole a dignified funeral. Umnyango wezefundo eGauteng uyile yokuhlanganisa amehlo nomndeni lo. Namhlanje sithe sizokuvela sichiriye emndenini ohlongakalele abantwana abathathu kabuhlungu khulu. Manje sithe simnyango sikhamba ne-office lakasomkhandlu nesikolo ne-district nayikhona sivele sitsho ukuthi abakalahlekelwa bodwa nathi sibetheke olingophiko. Umabona uveze nokuthi amapholisa aphenya ukubhubha komunye kodwa umfundi weTsakane ekusola bona udle ichifu yamakhondlo asesikolweni. Abantwana bethu siyazibawela ukuthi umuntu angase agijimela ukuthatha impilo yakhe. Empilweni zikhona into ezenzekako ngendlela ongakazi bona ukuthi zizokwenzeka ngakho. Umabona ungezelele ngokuthi abotitshera nabafundi bazokuraga nokuthotsha umkhumbulo kizo zombili izehlakalo lezi. Umphathimali walokho we-ANC eLimpopo uDeni Msiza kunye nomholi walokho wephiko labatsha le-ANC uKabelo Matsipe abasolwa ngokuthatha amadeposit kibo masipalata bayokufaka ebhanka ye-VPS bafuna ikhotho ihlukanise icala labo nelalabo abasolwa nabo abali-14. Ababili aba abajanyule esikhulu salokho se-NPA u-Advocate Sean Abrahams bathi babhalelwa kulungiselela nokwethula icala labo bekufike lapho kuqedwa khona isibawo sabo sokujanyiswa kwecala. Abasolwa ababili abasolwa ecaleni lebhanka ye-VPS batshela ikhotho ephakemeko ePitori konana bangabe bayokutshitshila amacala bathose wona ikhotho yezomthethosisekelo. Umphathimali walokho we-ANC eLimpopo uDeni Msiza kunye nomholi walokho wephiko labatsha be-ANC uKabelo Matsipe bafaka isibawo sokubana icala labo lihlukaniswe nelabanye abasolwa nabo. Ngalokho bafuna bona lithulise icala labo nakusalindwe isiqundo sekhotho yokuzibilayeza malungana nesibawo sabo sokutshitshila isiqundo sekhotho ephakemeko sokuphaya isibawo saphambilini. We request the provisional stay. The second is a separation. The third is alternate relief.
Now, there's nothing that prevents, I'm trying to assist your lordship, I'm trying to assist this court. We faced here with a difficulty. Your lordship wants this trial to proceed as soon as practically possible. We're looking at ways to assist your lordship, how best to ameliorate that. Ababilaba bavele khotho nabanye abali-11 abasolwa nabo bonke baqalene namacala ahlotshaniswa nokubanjwa umtshono kwebhanka ye-VPS lapho abantu abaningi nabomasipalata balahlekelwa zingidigidi zamaranda. Ijaji eliphethe icala lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa likuhlabile ukuziphatha okungakalungi okwenzeke ekhotho nabekuchukana ngemibuzo izolo. Lokho njengoba nayigqwetha lommangalelwa u-Advocate Charles Mnisi nomcuzululi wemininingwane yama-cellphone osepensionini uColonel Lambertus Steyn babhodlelene ekhotho. Hlana nokhunye uSteyn nomnisi bebaphikisana ngakho malanga semhlolweni. uSteyn bewangala wabawa ukuthi achidelwe aphume ekhotho. Ijaji uRatha Mokgwatleng uthome ukulalela kweqala kwanamhlanje ngokubawa ukuthi kube khona ukuhloniphana nokuziphatha ngefanelo. Nanyana umnisi athi akazi bona kukhona ukungazwani kuhle phakathi kwakhe noSteyn, kodwana uSteyn ubawe ukulitshalelwa. Kodwana kuthe kungakapheli isikhathi esingako kwasuka godu ukuphakamiselana amezwi phakathi kokwamnisi noSteyn ngokuzenzela ubufakazi emhlolweni wobufakazi obufungelweko. Ngemva kokuthi uSteyn avumile ukuthi wakhohlwa ukutlola umthetho wama-iri amabili nakukhutshwa imininingwana efonini emhlolweni wakhe wobufakazi. Knew all along that he had downloads, not so. And the information that is contained in the downloads is different from the information, or it will give a different information from the one that you've just put on record here, not so. You did not know that you have got downloads, information from downloads. I did mention to the court, I just forgot to put in the 2-hour rule. And I did mention in my previous statement on page 76, an extraction from the section 205. Now you forgot to include such a vital information, number one, in your affidavit. Ijaji uRatha Mokgwatleng uvumile bona nesazi sesayensi kwa Vodacom uPinky Vaitilingam abuyiselwe ekhotho ukuyokuhlathulula ukuthi wayifumana njani imininingwana kafunjathwako. Abantu abaningi balilinde ngamehlo omabili ilanga langomhla ka-1 kuSeptember ngombana indaba esemlonyeni yi-two-pot retirement system. Lokho njengoba uhulumende athethe isiqundo sokuthi abantu abangasebenzako bakwazi ukuthola ingcenye yepension yabo ngehlelo elibizwa nge-two-pot retirement system. Ihlelo le-two-pot retirement system lizokuvumela amaSewula Afrika ukuthi athole ama-percentile 10 wengcenye yepension abo qobe eminyaka. Nanyana kunjalo ingcenye yemali le izokudoselwa umthelo umuntu nakayithathako. Ubuncane bengcenye ye-two-pot retirement system kuzokuba yi-2,000 rands, kuthi ubunengi umuntu angagcina buthatha kube yi-30,000 rands. Lokho kutsho bona umuntu angeza ayifumana yonke imali yakhe ngebanga lokudoselwa umthelo. AmaSewula Afrika amanengi balinde ngamehlo abovu ithuba lokusebenzisa i-two-pot retirement system. Nangaphandle kwenkulumo ezinabileko nehlathulule khona, abanye basadinga ukuhlathulelwa kuhle ngehlelweli. I-two-pot retirement system izokuthoma ukusebenza mhla ilanga lilinye inyanga ezako. Nanyana kunjalo uMichelle Acton osebenza ngokusiza abantu kwa-Old Mutual uthi abasebenzi bangakhe bangaqala ukuthi imbawo zabo zizokubhadelwa ngomhla ka-1 inyanga ezako. The effective date of these changes is 1 September. But as mentioned in the earlier broadcast, that means from the 1st of September, retirement funds have quite a bit to do to make sure they're aligned and ready for this new change, because it kind of ticks over from the 31st of August over to the 1st of September, and it's not like just on the tick of a second mark, all of it's done. Nanyana abantu bazokuvunyelwa ukuthatha ingcenye yepension abo nje, kodwana bazokuvunyelwa ukudosa kanye ngomnyaka kungakhathaleki ukuthi badose ubuncane bama-percentile 10 nofana bawathethe woke na. U-Acton uthi abasebenzi abafake imbawo kufanele balindele ukuthola imali zabo ngenyanga kaSewula begodu kungenzeka kudlulele ngale kwalokho ngombana zinengi ingabe kufanele kudlule kwizo ngaphambi kobana umuntu afumane imali yakhe.
ISouth Africa isemahlelweni wokuthomisa imikhulumiswano namazwe amabili abomakhelwane bethu iBotswana neNamibia. Ngemva ukuthi amazwe amabili la amemezele ukuvalwa kokuthunyelwa kweminye imikhiqizo elizweni. Ungqongqoshe wezokulima uJohn Steenhuisen uthi uyokuhlangana nabalingani bakhe beBotswana neNamibia balinge ukufumana isisombululo ngokuvala imikhiqizo yenthelo ezisamalamuni nezinye ezivela elizweni. Ikoro yezokulima isacelane neentshijilo ezihlukeneko nekufaka hlangana ukuthwenyeka ngokurhatsheka kwamagciwane emikhiqizweni ekuhwebelana ngayo nekube nomthelelo omumbi ekuhwebelaneni nezinye immaraka ezikhona ephasini. Abalimi abalimela ukuthengisa sebathembele ehlelweni elikhulu lokukhiqiza kezokulima i-Agriculture Agro Processing Master Plan. Ihlelweli likusebenzisana kwakarhulumende nekoro le ngobubanzi bayo ekubalwa hlangana abalimi kunye nenhlangano zabalimi. Omunye womnqopho wehlelweli kukunciphisa ukuhagala kwamagciwane atholakala lokha nakukhiqizwa ukudla okuthengiswa emarageni ezingaphandle. Kanti nakusenjalo ilizwe leBotswana neNamibia limemezele itsunye kweminye yemikhiqizo. Kanti amagadanga athethwe mamazwe abomakhelwane la kungezinye zentshijilo Steenhuisen ahlele ukuzirarulula. There are discussions that will be taking place, and Minister Tau and I have consulted each other. He'll be taking the lead on his discussions with his counterparts from trade and industry in those countries. We believe we can find an amicable solution. I don't think we need to end up with situations where you block our products, we'll block yours. I don't think that's helpful to both countries. Umnqopho weconference yokubanjwa amalanga amabili le ukulinga ukwakha ibhoduluko ifaka wonke umuntu enza bona kube nokuhluma okubambelelekako. Kanti okhunye okuqaliweko kukwakhiwa komgomo ozokulawula ikoro lebonyana abalimi bazokufumana isekelo. Abanye ababelani balemkise umnyango wezokulima bona utshejisise khulu ukulandela kweminye imigomo ebeyivele ikhona. Policy is not withholding us not to produce, and we've proved that in the past. So the focus should not be on policy. Sort out the policies that need to be sorted out. And there's a few policies that we need to dust off and new ones we need to bring in. We need to excite the farmers again to say, but invest in your mind as a farmer and be a farmer and start producing again. Nakusenjalo ikoro le ingezelele umkhiqizo ngalinganisela emaphesentini 3 emkhiqizweni yomnyaka ekoteni yesibili yomnyaka. Naspia Endolo. I came to fetch my medication and I was told the hospital is not operating today. I don't know when I will get my medication. Bafunga bayabheja abasebenzi besibhedlela seThemba kaBhukweni bathi ababuyele emsebenzini bangakaqinisekiswa ngevikeleko. Ubukele indaba zesiNdebele esihatshwa bunqopha ku-SABC1 kanti indaba ezi ziyatholakala ku-YouTube, ku-Facebook na ku-SABC Plus. Asifake nazo. Kufike imbiko ethi inkulu izibuyiselwa emakhaya esibhedlela iThemba Hospital kaBhukweni eMpumalanga. Abasebenzi bangale umsebenzi ngemva kokuthi batsho bathuselwe amahlandla amabili ngempela veke. Abantu ebebahlome ngengidi bangene ngekane esibhedlela bakatelela abodokotela bona balise konke abakwenzako batsheje abantu ababili ebebanamanxeba okudunyuza ngelesihlanu ebusuku. Kanti ngosonto kube nesinye godi isehlakalo lapho umndeni othileko ufike wathusela abasebenzi wabakatelela ukuthi batsheje umntwana wabo. Phazamisekile ukusebenza esibhedlela seThemba. Abodokotela nabanye abasebenzi bangalumsebenzi. Lokhu kulandela izehlakalo embili lapha abasebenzi bathuselwe khona. Ngelesihlanu amadoda ahlome ngengita afike ngendlovu yangena esibhedlela akatelela abodokotela bona basiza abantu ababili bebanamanxeba okudunyuzwa. Kanti nangosonto kwenzeka isehlakalo pheze sifanako lapho kube nomndeni othusela abasebenzi abakatelela bona basiza ilunga lawo ebelilimele. Izehlakalo lezi zenzeka ngemva kwenyanga entathu lapho kwafika khona ihlangano yabosomabhizinisi ebeyifuna amathenda yayokujokola ngengide baphathini besibhedlela. Isibhedlela lesi savalwa imveke embili bese uhulumende wesifunda wathembisa uqinisa ivikeleko. Kanti abasebenzi bafuna ukuphepha kwabo kube liqalo nranzi. Kodwa nabathindeka kumbi khulu zinguli zijikisiwe zadimeka isizo lokwelatshwa kunokuthwenyeka ngokuthi zizokuphazamisa ikambiso yokuthatha imchoga.
I brought my 2 children for consultation and another one for counseling. We didn't even get medication. We were turned away and we traveled far this morning. I came to fetch my medication and I was told the hospital is not operating today. I don't know when I will get my medication. Nakusenjalo ingula ezigula kakhulu zithunyelwe kezinye indawo. Idemand ecala lelethwa umphakathi ukuthi kufuneka ukuthi i-security le beyikhona ngalesikhathi kweneke lesigameko isuswe bese kufaka lentsha lokuyi-process le phethwe i-Department of Safety and Security. Abasebenzi bampetha phasi ngenyawo bathi abazulibeka emsebenzini bekulalela inlilo zabo kanti amapholisa ayaphenya malungana nezehlakalo ezi. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ngayo indaba esanda ukudlula le. Nasimbono yakho yalandela mbukeli. Ikhona ikambiso abodokotela abayilandelako lokha nekose kutshejwe umuntu olimele khulu. Abantu abayelele lokho abatsho bafuna ukujamisa abodokotela de banake iinini zabo ezilimeleko. Akuchatshwe abonogada abahlomileko namapholisa nawo ananda patrola emini nebusuku. Amanesi nogqirha basindisa impilo zabantu abaninzi cabazathi bahlasele kwabona into embi kakhulu leyo. Zona zethusa kakhulu izigameko ezibonakala zenzeka njengamanje na. Abantu bagcwala imitholampilo isikhathi zonke njena ngenxa yokulimala. Onogada ababucala andibathembi kakuhle afake onogada bakahulumente okanye amapolisa. Indaba okudumuzana thina umphakathi iyasirara enayifuneki kufanele sikime sihelebhe amapholisa nabone sebazakhona ukuyela emberegweni nabo thecha. Ntsori ba lefapha la mapholisa ba tsenelele kujwanyana go feta mo gore ba thibele bosenyi le go loga batho ba ba thunyanang bona gone yela ba disturba batho di-doctor tse di santse gore di thuse balwetse ko sepetlele. Aboministara bayagadwa ene bagadwa ngengidi ezikulu mara ababereki bakahulumende abagadwa enento lekade yenzeka. Umbono ngeyombukeli e-SABC ayizukuthweswa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Nasiphosa ilihlo kezemali iranda liqinile nalinganisana nezinye imali ezikulu. Nje akhe sihlole uSibu bona uphethe ziphi kuzibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibu siyakwamukela. Akwande Cedric silochisa umbukeli okhona usekhaya. Indaba esiziphetheko namhlanje kungolosithathu sinehlelo elikhethekileko. Namhlanje ehlelweni lethu elikhethekileko sizoke siyokutsheja ke imbongo embili ezinomlando omuhle esichabeni samandebele. Ngikhuluma ngesibongo sakwaSikhosana ngonjalo noMasombuka. Sikhuluma nje sekunabantu ke abasikimileko bokufaka imbawo. Bafuna ke ukuthi uSikhosana lo noMasombuka abuyele esigabeni bekade azwa ngaso ngesikhathi kusaphila ilanga elaqimako uMosi kaMhlanga. Bakhona la emhashweni sokukhulumisana nabo. Ngiyo ke indaba esiyidemba kakhulu namhlanje. Nje sithathe zonke indambo sizise kubusayi sizwe ukuthi kusasa simbatha njani njengombana sifuthumele kangaka namhlanje. Sithokoza ithuba. Sithokoze Sibu. Sithokozile endabeni Cedric silochise umbukeli ekhaya ke sicalela ubujamo bezulu sibona lapha livale ngamafu kusuka lapha eKapa ukuza ngapha ngakubogcebeka nge30% sithola lapha amazinga namkhana amathuba wezulu na kumoya ulayelisa ngale ngePumalanga yenaga sibona ke kusasa lizabe livulile kanti ke livale ngamafu kilezinda ukuchinga lapha ke ePumalanga sibona lapha ke kunekunga abantu bacheche bayelele ekseni nangabe uzabe uchayela sithole lapha ke silemukiso ngomoya na kya welondle elibukhali ukuza ngapha ke ngePumalanga yeKapa kunomoya namandla
nelwandle elibukhali njalo. Jeja-ke uyelele na uhlala ngakilesi sifunda. Kusasa-ke ilwandle lisasebukhali ngapha ngendaweni zeSewula nenarha. Sokujidela ukuthi ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okushisa sithoma lapha ngeGauteng. Sibona-ke lipholile ngemva kwamadina noma ekuseni ngathi kumakhazana nje. Lapha-ke eLimpopo sibona khona-ke kuyachisa endaweni zalapha kuPhalabhura Musina, kanti-ke lapha eMgopane libuya nganeno lifuthumele nge-29. Impumalanga ibonakala ipholile nayo, kuthi-ke lapho kuboGarlina Mashishing kuthi ukufuthumala isikhukhuza-ke yona-ke iyachisa njengemanyeni. Siya lapha KwaZulu Natal siyabona-ke ukuthi kufuthumele endaweni eziningi, kulapha eGokstad amathuba abonakala-ke amazinga wakhona apholile ngemva kwamadina. IMpumalanga Kapa imakhazana iye ngokuphola ngokuhamba kwesikhathi, abantu bangambatha-ke bafuthumele nangale ngesifundeni sangaleke ngeTjingalanga Kapa nakhona kusesemakhazana ngokuhamba kwesikhathi nokho-ke kubonakale kuyaphola. Siyalapha-ke eTlhagwini neKapa sibona-ke kumakhazana nakhona ekuseni khulukhulu ngokuhamba kwesikhathi liyaphola. E-Upington liphole khudlwana. iFreystata nayo-ke iyaphola ngokuhamba kwesikhathi nalapha-ke endaweni zalapha kuboSasolburg nge-20. Ngokugcina siyocala lapha iNorth West siyayibona-ke ukuthi ithi ukufuthumela ngokuhamba kwesikhathi noma ekuseni kusesemakhaza. Sibona negodu ngesikhathi esilandelako. Dido.